U 20. kolu prvenstva zone Istok fudbaleri Balkanskog pobedili su u subotu u sportskom centru Park ekipu Hajduk Veljka rezultatom 2:1. Trener Dimitrovgradskih fudbalera Nebojša Rangelov bio je više nego zadovoljan igrom svojih izabranika. 3 boda velika kao kuća i pobjeda s kojom smo overili prethodne 2 dobre partije i 6 osvojenih bodova. Najpre bih morao da čestitam ekipi iz Negotina na jednoj fair, korektnoj igri i na svemu onome što su prikazali, na jednom korektnom ponašanju i mislim da su bili jedan dostojan rival danas, o čemu i sam rezultat i težina same utakmice govori. Moram da se zahvalim i publici koja je danas bila jedna dodatna energija za naše igrače. Hvala im puno. Hvala i onima koji pokušavaju na svakojake načine da nas potaknu van terena i hvala im iz tog razloga što nas čine još jačim i daju nam neke dodatne motive i na kraju hvala igračima, oni su danas ponos i našeg kluba i našeg grada jer su u nedostatku toliko standardnih igrača, ovi koji su danas dobili priliku pokazali toliko želje, toliko truda. Naročito bih se zahvalio našem novom starom kapitenu koga smo danas imali na terenu i bio je onaj pravi stari Saša Markov, vođa ovog tima. Nakon mirnog i tako reći dosadnog prvog poluvremena bez nekih većih šansi na obe strane terena, usledilo je uzbudljivije i sasvim drugačije drugo poluvreme. Već nakon 4 minuta po početku drugog dela utakmice gosti su postigli pogodak. Samo 3 minuta kasnije Denis Ivanov glavom postiže prvi gol za domaće, što je, moglo bi se reći, bio povod za još bolju igru fudbalera Balkanskog. U 68. minutu Danilo Vasov postiže drugi gol za Dimitrovgradsku ekipu i postavlja konačan rezultat utakmice. Sjajna pobjeda, rezultatski neizvesno u prvom poluvremenu, imali smo neke otvorene šuteve, nismo pogodili okvir gola, a u drugom poluvremenu smo krenuli nešto ofanzivnije i onda se dogodio taj peh da su gosti došli do tog nekog pogotka i posle jedne naše nesmotrebne malo reakcije u zadnjoj liniji. Međutim, dobra stvar je što smo se relativno brzo za par minuta već iskoristili prvu našu narednu šansu, došli do izjednačenja, onda nastavili sa napadima jer smo znali da nam taj bod dosta malo vredi i da je dosta manji u odnosu na ova 3. Došli smo sasvim zasluženo, mislim, do tog drugog pogotka i za taj jedan pogodak smo, mislim, danas i bili bolji i zaslužili tu pobedu. Nakon ovog kola Balkanski je 7. na tabeli sa osvojenih 29 bodova. U sledećem 21. kolu Dimitrovgrađani gostuju u Štubiku ekipi Branika koja je do sada upisala 6 pobjeda i 21 bod.